Pozdrav svima ljudi, ovdje Markani. Danas igramo Minecraft blokad. Znači nadam se da se sviđa ovaj moj sad, kako zove, uvodni klip. Tako da, ako hoćete da koristimo ili ono, pozdrav svima ljudi. Tako da, ne veze. Kupio sam ovaj ovdje, tako da nas ću da budu... Bato moj, ne seri, brate. Ne seri, ej. Može, nice. Ne znam kako će ovaj epizod trajati, inače, ako čujete neki televizor sačekaj samo malo. Oh, shit the fuck up. Da ću vam pokažem te scene koje sam prvom, inače, tko ne zna ovo, neko pažljivo prati, inače, nadam se da se sviđa. Idete ovdje. Idete lepo ovdje, sinovi. Prvo sakri, inače, ako čujete tamo negdje, ako čujete nešto, to možete reći da su mi, zato što gledam futbol, ne znači ja sad snimam kad je, kako zove, ne mogu se setim, kad igraju Nemačka i valjda Ukrajina, ne znam, stvarno zabravio sam, tako da. Znači, kupio sam ovaj kit za stvarno, šta će mi? Kudo, nema veze. Znači, evo, ja ću vam danas pokazivati gdje možete dobro se sakrijete. Tako da, ovo ćemo gledamo nekog gađa, da imamo nekog metalnog lika. Ne znam da li će da laguje, ali... Mi smo malo refreshovali čankove. Neki Herobrine. Oh, yes! Ajmo, pogodak! Oh, shit. Neko nas je provalio, odmah pičite ovdje, znači ljudi, odmah. Kad... Shit the fuck up. Moj kit. Znači, ako čujete to je komentator. Može bre u pičku materi. Mrš bre! Ljudi. Ovo je, ja sam malo se utišao. Ovo je stvarno mnogo napeto. What?
fuck, brate, what? Nema veze ljudi, ali bukvalno odigrat ćemo još jednom partiju, tako da ovo sam vidio samo TNT. Tako da, ono sad nam se sviđa moj novi skin, ali ne možda to je strano. Znači, što sam sada? Waaaa, kud se voda tebi, da. Idemo. Znači, opet ćemo da idemo za plave, tako da yes, of course. Dobili smo dosta gamesa. Sam potrošio gamese na ovo. Tu imam plavi haters. Yes, of course. Game lot, opet game lot. Uvijek kad snimam mora da bude game lot. Shit of fuck ups. Tako da, evo, vidite moj novi skin. Yes, of course. Ili napišite da sam naočar, to je sasvim odlično. Inače ako se ne skupe igrački, bit će to TV epizode, jeee! Znači, evo ga, 10 igrača, može, možeš više, može. Ajmo. Još vodi Nemačka, 48 minuta, sad je 49, tako da, yes! Ja vam prevodim i utakmicu i gledam i igram, tako da nema veze. Ajmo. Inače sad ću dok nešto radim, dok čekamo igrače da se zajebavam. Tako da, uzmete da pođe, idemo, Ender Pro i gledajte se, ovo je najbolje. What? Bukvalno vidjeli ste kada sam ušao. Znači, prvi put smo uspjeli shut the fuck up. What? Ma beži bre tamo. Evo ga, ušao sam u kuću. Znači, ovdje sam spitao, what the fuck, evo krećemo ljudi, opet spavi se može. Znači, evo vidite, ovdje sam kao... Znači, sam pitao, what the fuck is that, gdje se ovo, gdje ovo vodi. Pa sam onda malo tu istraživo oko kuće, what? Ne. Tako da sad se ne zove marker, what, evo ga je ušli ovaj lik. Pak. What the fuck. What? What the fuck is that? Šta je? Odli mi zove pravo kuće! Odli mi pomozi mi I nema veze. Mi ćemo zarobiti od uvijek. Ljudi, zabavili smo se. Nema veze. Već ćemo začeti CPA. Samo reci da mi je ona moja najbolja mapa koju znam mnogo. Reci mi je, molim. Yes! Yes, of course, brate, ljudi. Da li to ova mapa? Jeste. Sad ću samo da vam pokažem, evo je. Ljudi, samo kad idete ovdje, uvijek, ali bukvalno uvijek idem ovdje, znači. Uvijek kad idete, what? Uvijek idete ovdje. Evo to ni kroz je šutirao, nema veze. Znači, ovdje, iako vas neko primeti, možete ovdje da siđete, a možete i ovdje se sakriti. Mislim da se jednu sekundu. Vi možete i ovdje da uzmete, tako da, nema veze. Dobili su jednog huntera, tako da nema veze. Za kog će treba ova epizoda, tako da nema veze. What? Ovdje je glupo samo što ono ne može da se čuje, ali to je mnogo sranje. Ja. Ne mogu. Ne znam, bacimo mi još jedan vakuum. Malo gledamo utakmicu, malo igram, tako da... Sad sam izabrao ovu...
fenomenalnu igricu. Ček da malo refreshimo čankove, možda će bude bolje, neće malo da laguje. Inače, nadam se da se sviđa tekstura. Nešto laguje, ne znam da nije zašto. Jej! What? Dosta likova, ne znam za ovu foru, a šta kažete za ovo, Kika bi ovdje samo popeo vratom i kako bi ga skinuo, odlično. Ma, 8-8, sad je bukvalno izjedačeno. Mi ga ovo je switch. Vidi ga. Pig for review. Znači, uvijek kad tražite svinju, uvijek ne može brzo da ide. To je jedno isto. Nemo da mi tu stojiš. Kako ne mogu da primim? Nikog, shit! Vidi ga. Ohoho. Me li primetio? Yes. Znate šta? Kad je ovako opasno, ovdje. I držite shift. What a fuck? Dame Z-Z-A-Š. Posle meći da ovo nije realno. What a fuck? Ne vez. Treba da igram ja u partiju. Neko da bo sreće. Ima 3 headera sam. Možete ovo svinja, ovo nije svinja. Jeste svinja. Znači to ne znam kako zovem nešto, ne znam ja, tako da nema veze. Ali koje meni ime? On misli da sam ja glup. Pa ljudimo, ja nisam glup, zato što kad menjate ime možete bukvalno da promenite kako to da kažem, kako se ko vam je promijenio ime i tako da malo se sprdam. Ima još 2 headera možemo da probamo da ih mislim da ovo je header. No, svinja. Ove prave su svinje. Vidimo onaj kompas da sam ja kupio ono sranje, tako da shit a fuck up. Znači ono fuck ups. Šalim se. Znači, ne znam, nešto mi se više ni ne igra Minecraft ko sam mi se pregao, tako da jedan header si ostao. Možda bi mogli da nađemo tog jednog, ajmo možemo mi to. Ova epizoda će bude možda dugačka, preko 10 minuta, zato što ova bukvalno jedna part traje 10 minuta. Tako da možda traje 13 minuta, možda 12, tako da nema veze. Znači, ne znam kako se dobro čuvam, tako da... Uvato moj, kad se ovaj prodere, bukvalno gledam šta je ovo. I, nećemo da uspemo. Shit. A fuck up. Velike momente, bravo, yes of course! Ukrajina je počela sad na bombarduje Nemaca. Oh, yes, of course. Eto šta ljudi. Ako se vidi ovaj video, obavezno bacite like, subscribe,
subscribe i šerujte i share, tako da. A do drugog videa, vidimo se mi u sljedećem klipu, a tada pozdrav Markanovi lavovi.